turabimusobanurira baramukugira ngo ngenda kuri TV Imana igiye bampera umugisha ndazika twije ijambo ry'Imana nshuti zanjye nje kuvuga ubutumwa n'ubundi ariko nta kintu kuvuga ngo mwihane n'ubutanigira 10 no kwabwira inkomezi z'Imana twabara ku ijambo ry'Imana nshuti zanjye z'umusaraba amaze senye nshuti zanjye z'umusaraba Mana ashuri mu ijuru Mana ko n'ubugingo uburi bwa butuma kandi ndiko Mana ya Israeli Mana ikuri Mana imvuga asubiza Mana iri mu ijuru wari mu ijuru n'isi wowe uhambaye wazara utatifu wawe Mana agira icyo avugisha ahantu Mana aba ari uvuga ntaba ari ngewe kuko sinabona icyo mbira abantu batwise Imana numa rero Mana ngiye kumpa ubwo burenganzira n'ubushobozi umpemo wawe agira icyo avuga abwira abantu kandi amajambo nzamvira ahantu Mana ndayapfa ubusa ayagira ikintu amarira abantu bayumviriza nukuri manje neza mu mugisha byumva amajambo kandi mfite umugisha n'abantu n'umuntu ujye nkamera ubuzira ryawe sikisumwa wacu amen bena nshuti z'umusaraba mwebwe dusanye inzira yo kwemera tawe inzira y'umusaraba Imana igiye bahezagira kubuko mwitanga mu bukene bwanyu bukumviriza ijambo mbanazanye kubuko mukoresha amayinite yanyu ndazi ko abo Imana yantumyeho sibo bumva ubutumwa nshuti zanjye hari abashyiraho komantere bakambwira naho batuye ni ukuri Imana ijye bahezagira niba umuntu wo muri Botswana azana ubutumwa yakanga kubwumva ubutumwa bukubivira abarundi ni ukuri icyo ari ikintu n'ukuri igikomeye icyo ari ikintu gikomeye kandi iyo kintera ubwoba abo nazana ubutumwa ntibabuze amayinite ni ukuri aho turi Imana yaragikemuye nta mayinite tubura Imana si n'ijuru kumviza ubutumwa ni nk'umugani ku bantu bari mu Buraya nshuti zanjye ibindi byose ni ukuri barabyijukira barabikurikirana aho kiri kiti ijambo ry'Imana ku muntu uri mu Buraya ni bakeya ariko mwebwe mukurikirana ubutumwa bwanjye ubutumwa banazanye muri mu gihugu cy'u Burundi Imana ibahezagira mwebwe muri mu ntara zose z'u Burundi mwebwe muri mu ntara zose z'u Burundi Imana ijye bampera umugisha hari n'abanyamo w'Ikayanza Imana izamuhezagira hari n'abanyengozi n'abanyamuyinga nukuri Imana ni ikintu gitazi ko uri hano ntashaka kuburaba ariko mukabwira ngo muri abarundi Imana ibahezagira n'ukuri harageze rero ko ari ijambo dushaka ko dusoma ni mu byakozwe n'intumwa 4 Imana tugirire neza mu byakozwe n'intumwa 4 ubundi yawe tujye tumenya ngo kw'Imana idutuma kuvuga ubutumwa ni ukubera iki Imana igenda igamura abantu mu bihugu bitandukanye mu bantu ubutumwa ubundi kumva ubutumwa bimaze iki tuzaze umusaraba kumva ubutumwa bitumarira iki kumva ubutumwa cyangwa kujya kubuvuga ujya kubuvuga afisemo inyungu ki cyangwa wowe ugira ngo ububwirwa wumve harimo inyungu y'abaki kubera ko Imana ituma kuvuga ubutumwa kubera ko Imana ishaka ko namwe mubwumva kuvuga ubutumwa
mbere w'inyungu ki cyangwa kuvuga ubutumwa bimara iki ubwumva numara kumenya uwo muntu uri ku isi numara kumenya kuvuga ubutumwa inyungu yabyo ukamenya kandi wowe ubwumva inyungu yo kubwumva ni ukuri Imana izakugirira neza tube tumenya ngo kubera ko Imana idutuma kuvuga ubutumwa ibi bishaka ngo bigende gute kubera ko Imana ikeneye ko yumva ubutumwa ibi bishaka ngo bigende gute Imana tugire neza hari Imana turengera kuvuga ubutumwa buri mu nyabaki kubera ko Imana ikeneye ko tubwumva kubera ko Imana ikeneye ko ituma abantu amahanga yose mujye muvuga ubutumwa ikajya nayo ituma umwana wayo genda ubwiza abantu bari ku isi ubutumwa aho Yesu yirirwaga yigisha bukira ijoro akigisha inshuti zawe z'umusaraba none ko ari kubera iki noneho Yesu aho agarukiye mu ijuru ko n'ubundi ashaka ko abo yasize Mana yanjye kuvuga ubutumwa inshuti zanjye bimaze iki cyangwa kubwumva ubwo butumwa bwoho bimaze iki nuwatahura icyo uzaba ufite amahirwe inyungu yo kuvuga ubutumwa n'inyungu yo kubwumva abo ni abantu babiri ubuvuga n'ubwumva n'udutuma ni ibice itatu niyo gituma Imana idutuma kuvuga ubutumwa niyo gituma wowe ujya kuvuga ubutumwa niyo gituma wowe utagiteza kubwumva ni mu bice bitatu wibaze nanjye nibaze batugirire neza kumva ubutumwa ni inyungu zawe nawe kandi iyo kuvuga nawe ni inyungu zawe kuko iyo ubwiye abantu ubutumwa Imana ikakugira neza abantu bakihana uzambika igisibo uzambika ikamba ibyuko agejeje benshi mu kugororoka tuzanye mu gihe ntabwo tuzasa ntabwo tuzangana kwanza kubanye nyine ariko nibwira niba ngo uzageza benshi mu kugororoka azambika igitsibo none ishize n'umwe mu gakiza none icyo gitsibo azacyambikwa gute batugirire neza kuvuga ubutumwa iyo uvuze neza Imana iraguhemba nta mwana w'umuntu waguhemba ngo ni uko wavuze ubutumwa neza nta mwana w'umuntu waguhemba ngo uri kwagejeje abantu mu kugororoka oya uhembwa n'Imana ari igihe guhemba ukiri mu ino si Imana ikakugirira neza hanyuma Imana yakurinze bari bakwimba ikinogo warayikoreye warayivugiye hari indi mpembo irenze inshuti zanjye mu gihe bavuze ngo upfe uyu mwaka Imana ikakurengera ikakurengesha hari indi mpembo yindi yabirenze iyo uvugiye Imana neza abantu bakihana abantu bakava mu byo barimo wari umukene ejo nawe ukaba uri umuntu wagira icyo amarira uwundi hari ukundi Imana washaka guhemba iyo twabwije abantu ubutumwa tukavuga neza wowe uravuga Imana yo ikabumvisha uwaze kumva ibyo wundi uzabizira ntabwo utagize waravuze kuko ubutumwa buri ujya rero kubwumva ndatabwumva ngo abwitaho wowe iki kibazo cyawe kandi ngo ndakubwira ngo njye wanga ndi ku kazi iyo nicaye nkangaha ifise ibiranye ndimo ndabwira abantu ngo ni mwana ngiye gute njye babanyandikiye ahasigaye ni wowe rero kwandikisha nawe wowe kubwumva tuzi umusaraba Imana tugiriye neza hari ibintu biri no kuno si
byatwaye abantu kweri, abantu bari bize kweri n'ubuzima, abantu bari bize n'ubuzima, turashaka kumva ijambo ry'Imana. Kandi ikindi cyatwishe cyane cyane n'ishyari ririmo. Sinakumva amajambo Yuriya yavuze, kuko si binamu wawe, si shangazi wawe, si muyomba wawe, si na muramu wawe, mureba nkande. Uwo mwana sinawuronka. Batugirire neza, kuko bakurebye ku isura. Uwo nawe batubabarira. Shaka kubaza kuba wanga kumva ubutumwa, uwo nawe yatubwira iki? Ukabanga kumva ubutumwa, uwo ntacyo ndamucako. Yemwe ko kuvuga ubutumwa Mana ari inshingano z'umuvugabutumwa, kandi kumva ubutumwa akaba ari inshingano zawe yo kubwumva, kandi byose bikaba biva ku Mana ari idutuma kugira ngo tuvuge nawe wumve uhinduke. None wazi kuvuga ngo nawe arambwira iki? None ngo ni njye wihimye cyangwa se ntabwo wihemukiye? Imana tubabarire. Rero ibyakozwe n'intumwa 4 ngo abahezi bafata Petero na Yohana. Imana tugirire neza. Ahantu hose sinasoma ngo ndamare. Kama ndakubwira umurongo wa 4. Urasoma wa 2 na 3 n'uwa 4 wumvirize. Ngo ariko benshi bumvishe iryo jambo barizera, igitigi cyabo gishika ku 5,000. Imana tugirire neza. Petero na Yohana bavuga ubutumwa, tutuze umusaraba. Baravuga ngo ariko benshi bumvishe iryo jambo barizera, igitigi cy'abagabo gishika nk'ibihumbi 5. Imana tugirire neza. Bantu b'Imana, Imana itubwira kuvuga ubutumwa, noneho abantu n'ubumva iryo jambo baryizere. Niba bakuryizera bihane bava mu byaha. Nta kindi Imana idusaba cyo tuzangiza umusaraba. Niba tugowe n'ibibazo runaka, hari igihe Imana ibidushyira kugira ngo tuyirondere. Imana tuyirondere kugira ngo natwe dukize amaguru abaturiko. Hari igihe Imana yemera amangorane zitujyako kugira ngo tuyirondere. Niba nitumara kuyirondera, none natwe kudukiza ibibazo tuba dufise. Imana tugirire neza. Bantu b'Imana, Petero na Yohana bigisha. Hano ntibashyizemo abagore n'abana babuze abagabo, bizeye Umwami Yesu, bashika ku 5,000. None niba muvuga ngo nimwihane, Imana ibagirire neza, kuko nanjye yangire neza. Nshuti zanjye, aho ndakuyobeje, Imana tubabarire. Muvuga ngo nshuti zanjye mwebwe munyumviriza muri mwese, nimwihane, Imana tugirire neza. Ihane Imana tugirire neza. Ihane ibikugoye, Imana nayo ibigukize. Imana dutabare. Ihane. Numara kwihana, uririre iyo Mana yawe uyegeje. Sha, iyo Imana itakugira neza azaba atari wasenze. Kuko njye narayibonye. Imana iri mu ijuru bitatagira ukugira. Njye narayibonye. Niyo umwanya ndacyarira. Umwanya nataye. Ndi bitatagira ikimazi. Tuzagize umusaraba. Hari n'abandi Imana ireka bakora ibijyanye nayo, ikakureka banashaka ugatunganirwa, ariko ikurindije iyo noma. Aho si Imana yarikeneye. Imana tubabarire rero. Nane navuye ngo nimwihane. Niko Imana yavuze ngo mwihane. Iyo umuntu nyumva umuntu ndavuga nimwihane. Tujya kukwishinga iby'isi, kandi tuzabisiga. Tuzange birakenewe,
ariko se dutumiza gukurikira Imana batugire neza. None rero ku murongo w'icyenda aravuze ngo uyu munsi ko dutunaguzwa ibyo twagiriye neza umuntu yanyogomba kandi n'icyamukijije. Nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti uwo mwebwe mwabambye Imana ikamuzura mu bapfuye ko ariho hatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Imana tugiriye neza. Abantu barakijije umuntu ngo wanyogombaga bumva ntiyarameze neza, yari afite ingingo zidafasha, ariko Mana yanjye Petero na Yohana baramusengera arakira aba muzima ahagarara neza. Imana tugiriye neza. Abantu b'abanyeshyari, abantu badakeneye ko ibyiza byakorwa, abantu badakeneye ko umuntu yaronka ibyiza, abantu bakeneye ko abandi baguma mu bukene, abantu bakeneye ko abandi baguma mu batazi ibyaha, barahari badakeneye ko abantu bakizwa cyangwa se ngo bakire indwara barwaye. Umuntu yabasabiriza, yemwe bantu b'Imana, abantu ibyo bibanezereza. Kuba ari umuntu unezerwa nuko wahora umupfukamira ujya kumusaba, inshuti zawe z'umusaraba. Ni abantu barahari kandi muraturanye. Umuntu ushaka ko kugira imbata yiwe, urumva buri kantu kose ujya urya ari kuvuye wiwe, abantu barahari. Atakena ko nawe hari Imana yagushumbusha akuvana aho uri. Imana tugiriye neza. Ariko ikibabaje abantu nk'abo bakaboneka no mu basenga yemwe we. Ngenda babara cyane inshuti zawe z'umusaraba. Aha naratuntuye inshuti zawe z'umusaraba. Ni uko impuzisha byinshi ariko umutima wanjye ujya wazwa n'icyo kintu kweri. Umutima wanjye ujya wazwa n'icyo kintu. Kuba wabuze ko umutima wawe hameze nk'uko kweri. Ariko ukihenda ukavuga n'izina ry'Imana. Mana ya Israheli. Sinzi niba Imana ya Israheli ikora ubusenga kweri. None bibamariye iki? Kuba utakenera ko hari umuntu wagowe wamubona umunsi ku munsi, utashima ko Imana yagira ikintu imugenera. Imana utora inshuti zanjye z'umusaraba. Ngenda babara cyane kweri kubona abantu nk'abo kweri, kandi bama mu rushengero. Nta nibo ba mbere bugura urusengero, nta n'usanga bari ku ntebe za mbere. Abantu nk'abo ntibakererwa. Mana yanjye, abantu nk'abo ntibajya bakererwa. Usanga intebe za mbere aribo bazicayeho. Imana tubabarire. None uzindukira iki? Kuzatana nk'icyo cyicaro wicarako. Imana tubabarire. Petero na Yohana bakize umuntu wanyogomba, ngo barabacunaguza, barabatesa kweri. Imana tugiriye neza. Mushaka ku murongo w'icyenda ushike kwa 17. Imana tubabarire. N'amajambo nasomye umunsi nagarukira abantu. Petero na Yohana bakize umuntu wanyogomba, baramutesa. Imana tubabarire. Turafite abantu badakeneye ko tutugirwa neza, ko dukizwa indwara, ko tuva mu bukene, ko turonka akazi nk'abandi. Abantu barahari uyihabwa ntasinzire. Hari abantu babona watetse umunsi nawe watetse utagiye kumusaba ntasinzire, bikamurya kweri. Imana tubabarire. Petero na Yohana bakize umuntu wagendaga anyogomba atarakomeye, ariko abo baracunaguzaga barababaza ngo niki cyabateye kugira uko, byavuye kuki? Nawe arabasubiza ngo udushoboza nurya Yesu w'Umunyanazareti, urya mwabambye ku musaraba, mwishe urupfu rubi, niwe uduhereza ubushobozi bwo kuba twakiza abarwayi. Imana tugiriye neza. Nshuti yanjye aho uri,
reba neza niba iyi Imana yakoresheje Petero na Yohana niba nawe ari isenga. Imana utabare, batugirire neza. Yenda nshaka narangiza aha musome ijyakuze n'intumwa 4 ariko mumve ko ahantu ngo kuri 90 uyu munsi uko ducunaguzwa ibyo twagiriye neza uyu muntu yanyagomba kandi n'icyamukijije. Nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abayisiraheli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo Nazareti uwo mwebwe mwabambye Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho yatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Imana tugire neza. Tuzagize umusaraba niba nanjye ngihumeka ngifite akanya ko kuba nakwicara ahantu ni ukubera Imana yagiye neza uyu muntu wanyagomba bavuze muri Bibiliya. Pawulo na Yohana, Petero na Yohana bakijije. Nanjye iyo Mana niyo igitumye ngiriho. Ubunani sinari kuburya, Noheli ntiyari kunsanga tuzagize umusaraba. Kandi akashimira n'Imana yangiriye umuntu inyibira amabanga. Imana imbwira umugambi abarozi bafise ko cyangwa waduye. None iyi Mana yo ivuze neza nuko kayisega mukuru no mugwe mu tuzagize umusaraba. Imana nitubwira ngo umuntu runaka cyangwa ibyo arimo barapanga ku buzima bw'abana bawe. Ngenda ndabwira ngo sinari kugeza kuri Noheli, sinari kugeza no ku Bunani, ariko Imana yakijije umuntu wagendaga anyagomba. Pawulo nani Petero na Yohana basiguriraga aba bantu, kandi suko batari babizi. Ni ukwirengagiza bantu y'Imana, harimo abantu birengagiza ibikorwa by'Imana kandi babizi ko Imana ikora ariko bakirengagiza. Suko kubabaza suko batari babizi ko ari Yesu ubashoboza cyangwa Imana mu ijoro. Bafite abantu batugora mu murimo w'Imana, aho cyakiza nibihane kuko nabo batugora gute. Icyo Imana yagambiriye kizashyika, umurimo Imana yagambiriye gukora izawukora. Bakanuye amaso abo bose baturwanya. Imana tugire neza, abo bose banga ko umurimo w'Imana ukorwa. Ndazi ko nta muntu kwitandika mu mugambi w'Imana. Yego baragerageza, ariko iyo ari Imana yavuze kuza kugira neza irabikora nyine kandi babona. Kuko niba ndiho buno uyu mwaka ngangunyije muri amasaha, nuzambona agerageje nyuma y'Ubunani, hari wagerageje nyuma y'Ubunani barahari, kandi kibazabura kukumbona kuri YouTube ndabubiri. Imana tugire neza, kituzanye n'imwihane. Niba yavuze ko nzavuga ubutumwa mu Australia imyaka 20, ubu ngubu ntangiro 5 uri muranjyana he kwera. Barutabare yewe nshuti yanjye aho uri hose wakwihanye ko wagerageje Imana kakweka ko turi kumwe nayo. Nta video nasohora ngo kutamye ko nayisohoye nshuti zanjye nawe utayireba. Kuba warayunyishe inshuti yanjye, kuba warayunyishe wakemwe toroka ndavuga ubutumwa. Wowe ibyo ntacyo byakubwira kweri, tuwakwihana kweri ukareka yama bufise. Harimo abantu bagerageje imyaka 5 mu Australia bakora uko byuko bukeye. Imana yigene isimbya n'abana banjye tuko twarusimba buri mwaka twone ubwiza bw'Imana. Nkeneye ko Imana rero mba ndavuga namwe muyimenye. Nkeneye ko Imana mba ndavuga namwe muyimenye. Imana turinda, iyi Mana indindira abana, nawe nuyisunja uri wose izakugira neza. Hari umuntu ugerageje
kubunani nabuke bwaho ijya mitego nyine yo kutasiga ariko uyu munsi wa kane itakizinde ndi hano nshuti zanjye Yesu yivedo urabibona nibiguteye kwihana wisenye umwami Yesu akugire neza akuvane muri ubwo buja Imana utabare bene wacu utandoga ntangorane nivuga umurozi tuzabe ngo nimwe mwese mbane babwira hoya njya mu murozi tuvuge ngo n'abantu bose uvuze wowe ndabwira arizi kandi ndavuze ngashyiraho ntatabye ko ndakunda kwivuga kuko bimira babizi uko ryama abandi bamareba yabo uko mbyuka nuko uko noga nuko bari mandi bamareba yabo ndamutse ko barambona ndahandi nce kuzozi barimo barambona nikindi Imana yambwiye barangenza aho ngiye hose barimo baranjimera mu byuma byabo data wanjye ariko si byakumara iki kuba n'umuntu ntangiye umwaka utashaka kuko namara none nkabunamize ubundi ngo wari ikisho zangize umusaraba batugirira neza ngendangirije umuntu wanyegombaga Petero n'abakabizera umwizere nawe iyo Mana wizere wizere umwami Yesu arakiza aragabura akiza indwara akiza abantu ubukene akiza abantu ibintu byinshi inshuti zangize umusaraba namwe Imana bagiriye neza ndangirije Mana yacu nyir'ijuru Mana nyir'ubushobozi Mana utabare Mana yanjye cyatuma mutagenda neza Mana n'igitsindwe Uwiteka wizagira abantu mu butumwa kandi n'Imana nkamera so bizajya gusikiza umwami wacu amen